So topik kita pada malam ni adalah a bit simple, iaitu how to start e-learning. So kita move kepada next. Okay, ini untuk especially untuk student baru. Untuk pengetahuan semua, kita telah lancarkan sistem baru, iaitu kita ada buat pembaharuan sikit. Dan kalau you all baru dan baru daftar dengan Swimmers Academy untuk start freediving course, you all akan nampak benda-benda macam ni lah. Ni adalah sistem, sedikit interface sistem kita. So bila you all dah register course, you all akan nampak dalam kita punya website Swimmers, ada semua akan bermula dengan PADI Basic Freediver course, iaitu pool freediver lah, dekat 5 meter punya pool. So bila you tekan course ni yang berharga 1199, so dia akan keluar macam gambar yang kedua. You akan nampak PADI Basic Freediver course pool 5 meter berharga 1199. Dia ada duration, certification and the PADI, validity dia dan medical, ada requirement dia. So you kena tekan enroll. Okay, bila you tekan enroll, then kita akan keluar, dia akan pop interface baru, iaitu dia akan tanya enroll in PADI Basic Freediver course, check you punya email sama ada betul tak email you. Kalau betul dan you sendiri yang sign up dekat course tu, just tekan enroll for me lah. So kalau you enroll for someone else, just tekan untuk someone else. Pastikan email tu betul. Okay, itu adalah step yang crucial lah. Pastikan email tu betul. Okay, bila you tekan enroll for me, dia akan pop up kepada payment. So dia akan tanya confirm and pay. So bila you dah, ni macam biasalah, you akan confirm and pay, lepas tu buat payment semua. Biasanya e-learning ni dia akan keluar paling lambat 7 hari. Dia ada syarat dia. Syarat dia adalah kalau you bayar minimum 50% daripada total cost, 50% ke atas. So kita akan proceed dekat you punya e-learning daripada PADI. Paling cepat 1 hingga 2 hari, paling lambat 7 hari bekerja. Okay, biasanya macam mana you nak tahu you e-learning you dah keluar? Biasanya Kozarol akan alertkan dalam group yang besar tu, Freediving Kingdom. So bila e-learning you dah keluar, dia akan dia akan alert dalam group tu. You kena buat step by step seperti yang diberitahulah. Okay, lepas tu bila you punya e-learning dah keluar, check you punya email. Cari email daripada PADI yang menyatakan macam ni, macam dalam gambar ni, start your PADI experience now. So you cari button start course. Ini adalah step yang kedua. Check you punya email untuk claim you punya course selepas e-learning dah keluar. Okay, next step adalah you boleh install you punya PADI apps daripada Google App Store ataupun Apple App Store. Okay, kalau you tekan daripada email, dia akan pop up ke website PADI. Dia ada dua, you boleh buat dalam website dan you boleh buat dalam apps juga. Okay, step 4 adalah macam biasa, create your account. Kalau you tekan daripada email, start course, dia akan ke website lah. So macam biasa, you create an account, letak you punya first name, last name and so on, email, you punya password, set up macam biasa. Lepas tu dia akan minta enter verification code. Verification code ni PADI akan hantar code dekat you punya email. So check you punya email juga, pastikan verification code tu dekat email, ambil, masukkan dalam kod yang dia minta tu. So lepas tu send, lepas tu sambung macam biasa, fill up untuk create your account. Okay, ini adalah step keempat, create your account. Step kelima, lepas you dah settle create your account,
you boleh sign in macam biasa, either you sign in dekat dalam website ataupun you sign in dekat dalam apps. Okay, ini adalah step kelima, sign in to your account. Okay, macam biasa you masukkan you punya email, masukkan you punya password dan dia akan pop up interface macam ni. Gambar yang kedua. Okay, biasanya dia akan keluar e-learning, Freediver e-learning, not started. Okay, ini contoh bila you masuk dalam website. Okay, first bila you sign in, you letak you punya email, you letak you punya password, dia akan pop up interface macam ni. Maybe dia akan cakap welcome Kuanis apa semua, select your e-learning program, pastikan Freediver e-learning. Lepas tu kita ada select language. Ini tak apa, ni nanti dulu. First step adalah fill medical form. Okay, you scroll sampai bawah sampai you jumpa form and application ni. Okay, ingat ni, form and applications. So pilih you punya medical form under Freediver. Okay, kalau tak jumpa dalam you punya website, you boleh check dekat you punya email. Biasanya PD akan hantar required form ni dekat dalam you punya email. So you boleh check you punya email dan tekan untuk complete that form. Okay, ini adalah step ke-6, fill medical form. Lepas you dah berjaya sign in. Okay, bila you tekan you punya medical form, Freediver medical form, dia akan keluar lah consumer privacy policy. You kena baca ni. You kena baca, you kena jawab. Dia bukan test, dia just pertanyaan yang berkaitan dengan you punya kesihatan. Yang ni you kena jawab dengan jujur, sebab kalau you ada sakit yang kronik, dia require doktor punya permissions. Lepas tu, lepas you dah jawab semua soalan, lepas tu you kena sign medical form dekat step last sekali, then you submit. Ini adalah step dekat dalam website. Okay, kalau you pakai apps, sama juga dia punya cara dia. You sign in macam biasa, letak you punya email, letak you punya password, sign in macam biasa. Dia punya interface maybe sedikit berbeza, tapi actually dia sama je. Okay, ini adalah bila you dah berjaya sign in dalam apps. Okay, you akan nampak macam ni. Select e-learning program, Freediver e-learning. You scroll dulu sampai you jumpa student detail. Then you jumpa form and application, sama je. You pilih medical form Freediver. You tekan, dia akan keluar pop-up macam ni. You baca satu-satu, you jawab soalan berkaitan dengan diri you dan you sign your medical form. Then last kali you submit. Macam mana nak tahu benda tu dah complete? Dekat gambar yang kedua ni, Freediver medical form, dia akan tulis completed. Okay, itu maksudnya you dah settle dengan you punya medical form. Ini melalui apps, yang tadi tu adalah melalui webs. Okay, lepas ni you kena buat apa? Okay, lepas ni inilah e-learning tu. Okay, ini adalah melalui website. Dia sama je step dia. You sign in, letak you punya email, letak you punya password, dia akan pop up macam ni. Freediver e-learning, Freediver, you boleh select you punya language. Biasanya kita select English ataupun Malay lah. Then you tekan start course. Dia akan pop up macam gambar yang kedua, iaitu dia akan tulis Freediver e-learning. So you check satu-satu, you kena go through ni satu-satu. Setiap subtopik how to use PADI e-learning, the PADI Freediver program and so on. Last kali sampailah Freediver exam. Bila you klik how to use PADI, dia akan pergi ke sini. Dia akan pergi ke course content. That's why you kena go through satu-satu. Okay, ini adalah melalui web. Okay, ini adalah step melalui apps. Sama juga step dia. Sign in macam biasa, you pergi, biasanya dekat bawah ni dia akan ada home, dia akan ada learn, dive, logbook and more. You pilih learn, then dia akan pop up kepada Freediver e-learning. Sama juga, select your language, English or Malay and so on,
and start your course. So you tekan, dia akan keluarlah semua course content ni. You kena go through satu-satu. Make sure you go through satu-satu daripada how to start, how to use Paddy e-learning sampailah akhir sekali free diver exam. Okay, ini adalah melalui apps. Yang tadi adalah melalui web. Dua-dua sama, dua-dua boleh. Okay, last sekali adalah you kena jawab free diver exam. Okay, untuk lepas, ni bukan exam yang susah-susah tau, sebab jawapan dia kalau you all baca go through e-learning ni, e-learning ni macam nota teori. Kalau you baca satu-satu dengan niat nak fahamkan, jawapan tu sebenarnya ada dalam tu. Dia tak perlu fikir pun. Jawapan tu sebenarnya ada dalam nota yang you baca. Okay, passing mark dia adalah 75%. Okay, minimum you kena pass 75% untuk you settle you punya free diver exam ni. Kalau you gagal tak apa, boleh je ulang balik. Okay. Okay, saya rasa tu saja. So saya buka kepada sesi Q&A.